ثم إلى أرواح آبائي وأخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بل وبل خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام بن حجر الأسقلاني ثم صاحب هذا المقام الجد عبد الزبيد الوالد حمد وأخوانا ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an wa an Anas wa an Anas lan saking Sayyidina Anas radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Allah Gusti Allah anhu saking Sayyidina Anas. Anan nabiyya satemene Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku gal dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi. Rupane dawuh jahidu al musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum rawahu Ahmad wan Nasa'i wa sahahahu al Hakim. Jahidu podo perango sira kabeh. Beri ayat tentang perang, mungkin hadis sing nerangake tentang jihad. Jahidu podo perango sira kabeh merangi al musyrikina ing wong kang padha musyrik kabeh. Yani mungsu-mungsune Gusti Allah. Mungsune Gusti Allah re musyrik nika. Nah, mek ayobu ya sapa aja sampeyan bisa merangin. Jarang pancen dunya nika ciptake kang kuwi berjuang. Dunya nika sebagai arena pertandingan untuk melawan musuh. Nah, musuhna saya ke orang kafir. Orang musyrik ini adalah musuh-musuh Gusti Allah. Maka cek sampai asemak ben akan cabik musuh Gusti Allah. Sekedar tekeng, sekedar alakoh tak masalah, tapi cek sampai saling mencintai karena mau lebih ke agama tetap berusaha dari sekira sampean masuk ke agama mana. Jahidu podo merangono sapa sira kabeh al musyrikina ing wong kang podo musyrik kabeh, yakni pemungsune Gusti Allah. Oleh merangi bi amwalikum kelawan pira-pira donya sira kabeh wa anfusikum lan pira-pira awak sira kabeh wa alsinatikum lan pira-pira lesan sira kabeh. Bi amwalikum perang, bi amwalikum jihad, bi amwalikum kelawan piro-piro bondo sira kabeh wa anfusikum lan awak sira kabeh wa alsinatikum lan piro-piro lesan sira kabeh. Rawahu nyritakaken hu ing hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wan Nasa'i wa sahahahu lan milang sahih hu ing hadis sapa Al Hakim Imam Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adabu jahidu al musyrikin, perangilah orang-orang musyrik, musuh-musuh Allah dengan 3 cara untuk memerangi mereka. Cek gelem kompromi. Orang-orang musyrik cek gelem kompromi, cokocok, pasti cokocok. Karena mereka pun niat jahat do umat Islam. Cara Nabi amwalikum kelaban dunya. Maksudnya wabil mali huwa badluhu lima yaqumu bihi minan nafaqah fil jihad was silah wa nahwi. Dengan menyerahkan hartamu agar supaya untuk dipergunakan untuk keperluan jihad, minan nafaqah kebutuhan selama perang, untuk dimakan, untuk nafaqah mereka para mujahidin, was silah pedang,
wa nahwihi, mungkin kuda, mungkin kendaraan, mungkin perlengkapan, apa sih kebutuh neka wajib hukum. Karena hadis ini adalah napa? Dalil ala wujubil jihad bin nafsi juga bil amwal juga bil alsinah. Neka dalil hukuma wajib orang Islam andi semangat jihad. Bi amwalikum, pertama kalau bentunya nah. Abak tak mampu, dunia mampu, dunia nah. Dunia nah bagi dekat orang-orang semutuaki daripada perlengkapan, nafkah, kebutuhan, pedang, kendaraan, alat-alat untuk perlengkapan untuk memenuhi selama pertempuran peperangan nikah. Wa anfusikum, juga perang kelaban aben. Maksudnya wa huwa bil khuruj wal mubasyarah lil kufar. Mereka keluar dari rumah-rumah mereka wal mubasyarah lil kufar, dan bertemu secara langsung di orang-orang kafir, bertatapan muka. Mubasyarah, bertemu, yakni depat-depat secara langsung di orang-orang kafir, mubasyarah. Juga wajib hukum al khuruj wal mubasyarah. Karena banyak orang-orang saya tak gelem keluar dari bungkona, sengaja membiarkan agama mereka, ianya agama mereka kain mainan. Ben sangat tak pantas kanggo orang sing ngaku Islam, orang-orang sing ngaku cinta dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi aben napa? Membiarkan agama mereka tercabik-cabik, agama mereka diam, diolok-olok di orang kafir. Tak pantas, tak sayogianya orang Islam nggak nikah. Senomor telu wa alsinatikum, perang atau berjihad wa alsinatikum kelaban cara lesan-lesana. Maksudnya bi lesan darmah bi iqamatil hujjah alaihim wa du'aihim ilal Islam. Sampian cek sampai tandi hujjah, tandi dalil untuk memerangi mereka. Karena kasar pun andi dalil dia, Pak. Orang-orang kafir ini kan mau memerangi orang Islam, apa bitu engkau bereng-been jan orang kafir? Oh, engkau nyembah botoh jan ben kakek nyembah botoh. Buktinya kakeknya ngedep ke Ka'bah, Ka'bah botoh. Apa setiap bitu engkau bereng-been? Ya jelas bitu. Orang kafir nganggep betul nih ke pangeran, akhirnya sempen. Namun orang Islam betul saatnya Ka'bah nih ke bene pangeran, cuma kiblat arah. Sebagaimana malaikat tining Allah Subhanahu wa taala perintah untuk sujud ke Nabi Adam. Apa nyembah ke Nabi Adam? Enten. Nabi Adam sebagai kiblat ngedep dekat Gusti Allah kelaban cara ngedep dekat Nabi Adam. Beni asujud ke Nabi Adam. Taon le asujud kecuali dekat Gusti Allah. Taon le asujud kecuali dekat Gusti Allah. Seras baibon. Sujud ke mana sah taon le. Sujud ke betoh apa boleh. Cek saking Kanjeng Nabi memerintahkan orang nikah sujud, lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartun nisaa antas juda li zaujiha. Seandainya Nabi SAW bersabda, lau amartu ahadan, seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, la amartun nisaa, maka niscaya aku akan memerintahkan perempuan antas judali zaujiha, untuk bersujud kepada suaminya. King tak oleh orang sujud kecuali dekat Gusti Allah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang nikah sujud dekat selain Gusti Allah, maka pasti orang bini surah sujud dekat orang laki, saking dirajana tanggung jawab orang lah, orang laki. Tapi tahu lihat sujud lain Gusti Allah. Asujud murni sujud dekat Gusti Allah. Beda. Lah kakek nyembah betul, engkau nyembah Gusti Allah. Lama sujud ya dan Ka'bah, karena sujud ke betul arwahnya mana kiblat ya beda.
Been ngang kebeto je pangeran sempe pentah yang ke abri manfaat abri madarat. Coba Sayyidina Umar dek kabetoh saatnya Hajar Aswad saat menikah. Ya Hajar, hai batoh, ba'andri la yanfa' wa la yadur, wahai batoh, dah Hajar Aswad, ba'andri tak beri manfaat, tak beri madarat. Engkau tahu ba'andri batoh. Laula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gabbaltuk ma gabbaltuk. Seandainya benar karena kanjeng Nabi saya nyium kakek, saya nyucup kakek, engkau tak bakal nyucup kakek, tak bakal nyium kakek. Sayyidina Umar bin Al-Khattab ada bunga ni kan dekat beto Hajar Aswad, Ka'bah beto, benar sempe kiblat arah, kiblat ni ke arah ngedep, ya tetap nyembah dekat Gusti Allah, cak sampai nyembah dekat selain Gusti Allah. Nah ni ka kutu andi hujah ngak ni ke kuliwi sambian, karena mereka mempelajari dari mencari kelemak dari Islam. Contoh boleh apa sih reng Islam riah macet tegen anak ni sonat, jereng anak sakit tak tega kok isuntik kaki pecah kaki imunisasi bidan macam-macam tinggal raja sakone macet tegen agama apa agama nabeen riah mak tega nyonat anak keadaan umur serelatif kene umur 4 tahun sampean mau nak omong dalil omong ruah tak masuk, sekira abri gambaran ni gak masuk do orang non muslim ni. Carana, oh Islam dia sangat peduli tentang kebersihan. An-nadhafatu minal iman, karena kebersihan dia sebagian tanda-tanda daripada iman. Sedangkan orang ria orang manusia orang laki ria montek bersihin kemalona kotor, kotor pak. Karena kotor, ya jelas sarang penyakit. Apakah harus kelaban cara dia orang yang bisa ngilangaki kotor? Nah harus, karena barang najis dia. Orang akeme, maaf, orang laki akeme, mun kita khitan, aneka beca sampai ke dalam terus keneng abu, keneng napa? Bisa infeksi pak. Mereka nek sonat sopa aja sehat. Cak omong dalil kada. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, sesuatu yang dikerjakan tidak bisa sah kecuali mengerjakan sesuatu hal yang lain, yakni sonat berarti tak sah hukumah. Apa aja ngiba najis, sah tak sah? Tak sah. Berarti harus ia langaki najis secara na ia buang najis. Bareng sama najis aki. Berarti khitan ni ke hukum wajib. Nah lagi gedeng, potek gedeng bagi kering Kristen dia. Nyok, kakan, gedeng Ambon, kakan. Jak kombi, loh kotor, enjak kakan dia lebih lagi oleh. Tak bisa jak gedeng montek kakan montek kombi, masuk bisa montek kombi. Tahu sah kakan bi lek oleh. Ya kotor. Orang Islam deki ya kutu kombi. Gedeng aja kutu kombi. Hah? Montek kombi kok kotor. Akhirnya hujah kelaban lesan ngak nikah. Orang kafir bisa diem, orang kafir itu bisa nengeneng. Oh masuk. Berarti Islam dia butuh dekah kebersihan. Ya. Benih karena tega meneteskan darah tetapi tetesan gelak karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dabu bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله
fastabshiru bibaikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul azim. Gusti Allah Ta'ala dawu innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membeli dari orang-orang yang beriman, membeli diri mereka dan harta mereka, beli bi Gusti Allah bi anna lahumul jannah. Orang mele sampean, orang mele harus beda barang. Engkau ajual, engkau mele. Lu jual, gue beli. Dero lah Pak. Lebih sangaran boleh. Lu jual, gua borong. Allah Subhanahu wa Ta'ala nantang ke sampean. Ayo siapa semataber dagangan ka engkau, borong ke bingko. Minal mu'minina anfusahum beli bingko aben. Wa amwalahum bantunya-tunya beli bingko. Padahal sengabai kuli bisa sampean ke Gusti Allah. Sabri itunya ke kuli sampean ke Gusti. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membahasakan beli bingko. Betena be'en, tunya na be'en, beli bingko. Beli bi apa? Bi anna lahumul jannah. Beli bi swarga bingko tebun Gusti Allah. Allahu Akbar. Bene poro bene beli. Mun anya mai beli ini kebeda barang wisan Pak. Artinya paste punan. Mun orang ngajual beli terus ada barang, jual beli apa? Jual beli pun ada barang tak sah kok mang. Kok ajual manuk sing ngaber tak bisa. Kemana manon ben buru. Pegek tibi tak sah kok mang. Mon kata-kata ishtaro beli bingko. Beli bendana benda beli aban benda beli bingko adapun Gusti Allah. Para bi swarga. Yuqatiluna fi sabilillah fayaktuluna wa yuqtalun. Orang-orang saya beli saya rangki peneka, orang-orang yang mereka tadi itu meningkatkan ketaatannya kepada Allah di jalan Allah dengan berperang di jalan Allah, berjuang di jalan Allah dengan memberikan surga kepada mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh musuh-musuh Allah atau mereka yang terbunuh. Mon aben saya bisa maten orang kafir yakni posisi menang. Berarti oleh dua kali. Ya oleh swarga. Iki beri lancang ngomor. Yaktuluna au yuktalun. Otaba aban terbunuh. Aban mati. Berarti aban oleh syahadah. Mati syahid juga nih boleh swarga. Pada untungannya kah? Yaktulun wa yuktalun. Aban membunuh otaba terbunuh. Saya membunuh juga porop swarga bi Gusti Allah, saya terbunuh juga porop swarga dening Gusti Allah. Wa'dan alaihi haqqan fi Taurat wal Injil wal Quran. Aneka pun janji Allah Subhanahu wa Ta'ala baik dalam kitab Taurat, kitab Injil si asli, wal Quran dan kitab Al-Quran. Wa man aufa bi ahdi minallah. Apakah ada orang yang bisa selebih menepati janji daripada Allah? Nah, ada. Allah Ta'ala selalu menepati janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastabshiru bi ba'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul azim. Orang ada memaknang nang melolo. Untuk agama dia, mun tak mampu sampean semakin ki ada perang. Siap. Siap untuk membela agama. Karena agama ini mau akhir zaman terus, saya rongrong terus agama dia, jangan neng-nengan. Mereka orang Islam ini kah, jak coba ngaji bab riyadh, bab wudu, bab pasah, bab haji, bab sholat. Sekali-kali kudu tahu dah politik keadaan negara dewa. Malah tahu nggak apa keadaan negara, keadaan umat Islam ning Indonesia malah tahu. Wah apa? Cek ketok jaga gimana boleh. Wes ngaji baiklah ulama atau sarokno urusan negara ngawur we. Wes tina ngaji baik kita baca santren urus terus mau negara aman ri apa tak kening imbas. Mereka pele orang si amanah, pele orang yang bisa memperjuangkan aspirasi umat Islam, pele orang yang bisa mengemban agama mereka untuk yang lebih baik.
Sampean pokok budak pesen bele. Budak kaos bele. Budak pesen bele. Mun ada apa nata bele. Pas melia apa? Benih melia siapa? Melia apa bon? Ya besi beda apa? Mun ada apa? Tak melia pas apa? Tak melia siapa? Melia apa? Masihlah siapa? Mun ada apa? Enjet tahun jet benih gua. Ya tasa enjet je lah. Akhirnya kini ke pun si terjadi dari patenggina, dari camata, dari bupati, dari gubernur, dari presiden. Andai kata sampean kelero mele, sampean menyoblos gelak benih karena matoro agemeri ya pak. Tanggung jawab aku sampean dan Gusti Allah. Apa urusannya? Coblosan bi agama. Loh ngawur be kudu sampean kodi butuh negara aman untuk ibadah. Kuli bisa mena sujud neng bumi pertiwi Indonesia tercinta neka, asujud neng bumi ria. Tak tenang kira ngasujud mun kebedean. Yancam kok tak aku nggak nikah. Oleh karena kak dinto kudu elandasen agama panapa nikah. Kudu kuli sampean andi rasa prihatin ke agama. Kemudian tentang tanggung jawab aku. Nah, nikah adalah dalil bahwa orang nikah wajib hukuma selalu perang karena pun sediain gulu sampean sediain swarga dening Allah Subhanahu wa taala. Tak pantas umat Islam remonta napa nyamana memperjuangkan agama. Tak layak bagi umat Islam dia mun tak geteh dekat agama. Nah orang kafir be semangat kok. Orang kafir ini kok semangat menyebaraki agama ini semangat, Pak. Sampeyan tomando Pak ke Tosari, kanca kula banyak ning Tosari ini. Santren semurtad berempe disa. Ongko dari Bali, ongko dari Senduro, dari Mankaman, baru lagi sepeda motor. Kalah aku lihat sampeyan iki wis. Gerakannya jauh. Melempem ring Islam. Sepeda motor, apa kebutuhan seragam PC penuhin kabeh ke boga Bali asline santrena kanca kula Ustaz Nanang nyaman petok napa senapa bulan Maulid se kebongkor kula dekasa Tosari wis areng-lareng Tosari semasjid ya rokok kabeh semasjid ya rokok kabeh kala jelep kula se datang dekasa pas holan ning dalam Ami Hamid. Akhirnya kula nyari cara ada rem masih kira orang yang tak rokok di masjid. Mau ceritain bab haram rokok dosa wadah. Rotoron bi orang. Akhirnya kula yo muluyo. Mas malam mas kula. Napa Ustaz? Kula nek kena mambuni rokok ni ngeluh. Boten saged kula ceramah. Pak Camat rokok, patenggina rokok, rokok, bibi pok sapuk kabeh lho masjid itu. Aduh pala. Akhirnya bitabit iyu memaki untuk semua hadirin monggo rokoknya dipecahi keranten ustadz mboten betah rokok nek si ngeluh mboten saged ceramah bareng pun lah kula engke cerita bab rokok mboten napa-napa rokokan cuma ojo nek jero masjid pantese rokok niku ngising rokokan di warung rokokan lah di masjid ngene maca Quran tutuk ngene jandonan moro dateng orang ke kula pok sapo le seneng aku nang riko le nggih dongaken kula bah ojo kapok mrene le yo nggih siapa malah kula niki jamin ning combon toko na Hindu kira dadi samping masjid kita harus masjid saya neng atas saya neng Tosari ini ke pada masjid ya atas sepole ini ki aro babungko masjid ki aro babungko kula ini jamin ini combon orang Hindu pak kok sama kebetulan ki ya bener tangga menyapa ya kanca kula banyak ya kasa ya kanca orang ya kanca selet meletor batero kan tangan caki juga banyak wadah derem marijan ku angakan biri krimesan taekakan nek kata kok perasaan ingakan kia ini selama tangkan cici tak keluar
Patek je lah tak keluar. Kadang-kadang saya patah patek ni kelima mulji ni bang saya patah apa pak. Engki jajal patek beri tolang buru. Bagi boleh, padahal tolang. Yang temaki boleh, buru boleh, ngaku daging. Padahal tolang bagi boleh. Antam maki boleh. Ada bu sana patek medok pancet tolang bagi boleh dek tuan nak kelak. Ngerang konceng dia dong. Sekalian ada apa-apa kelopai ngarah deh ya. Selakton tina wis. Dua kali aki, bah, ngeneng ngadre sama. Ikhlas yang munde ajaran nah. Tina pola made double. Yang jangan boleh seketelon. Tambah ada nemu nih, ada. Mak ada iya ya. Seng ben beli boleh. Kalau abi pate abak kadang-kadang mak. Saya patah patek dan kadang ki lebih mul jadi bang beta ke manusia ki ngancam. Nah nikah berperang jihad ya. Jadi bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum harus andi hujah, harus andi dalil Islam sehingga orang Kristen betul-betul pekelepak kelaban dalil sambian nikah. Pacaran orang kafir ini ingin menyamakan semua agama, dah ada. Deki meragukan kesambian. Akhirnya mulai bimbang pun. Iya aja, tang pangeran dah iya tak katon dah ya. Lah terus lah mulai pun. Mulai ragu ke agama pun. Ini kan naudzubillah. Oleh karena itu harus bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum beli kuli sama Nabi Gusti Allah Subhanahu wa taala balesna swarga. Wa mun ceritake para sahabat orang-orang siap perang bada salah situng sahabat depak kecompok langsung ketemuan bi keluarga ngenom ngenom susu ngenom aing korma roti kabit maring akan engak ke Kanjeng Nabi engkau mata ngeding sahabat si lain demah perang mungkin Rasulullah di para sahabat langsung mancing buang kormana wallahi engkau tak pantas toju bungko sedangkan Kanjeng Nabi norak perang dari iman kau bisa mian dari tina karoki bedalaku inilah bang cek sak kasak cek ngerenger sandal di pelebu sekali malah tahu cek kau datang deh iya pak kan tak ada sahabat ragu le sampean. Jadi tang sahabat be aja tak betah kakek lah. Kok tak mak sama kejiar apa? Oh bahaya. Jadi tang kanceng kita kuat, tak boleh jadi kanceng Gusti Kanjeng Nabi. Ya cek dia melarat, ya cek dia melarat. Dosa. Acara tok norok je ku. Kan tak tadi sahabat Kanjeng Nabi apa tadi tang sahabat pun nyanyi si nyongronyo minta sapora nyelo cetak sebareng kita ya cek perang sampean karo ya cek nyebaraki agama de yeto riyam pun nah sampean bantu de orang senyebaraki agama ni padem pun tak usah sampean siapa ngaji nomor kopi itu kiai pas siapa sing ngonceng engko marara kopi itu kiai Haji Busro kiai Haji Busro mapit kiai Haji mapit terus siapa sih ngojeng kok resamu kopi itu kiai iya pasti kudu bantu tolongin ini itu aja cukup punan nolongnya bi apa jadi PC tak keren di PC kayak lah datang to aja cukup lah nah engki tadi malah gula naik kate ngaji ku ojo gocengan nggo sepeda motor kabeh dadi cek ketok akeh sing ngaji ojo melaku lek kate ngaji sepeda motor ojo elek-elek sing api-api ojo gocengan dadi wong isi titik tapi sepeda motor akeh kan orang can orang rame pengajian padahal orang kita rame sepeda motor tok serame dadi cek jalan monden akeh pembunya semua tata mun beri tukang parkir bodo disa full tak sedeng nang dina nikah bunuh guru dan sampai nggak nikah cara merangsang untuk orang supaya gelem agabung malaikat tahun banyak sampai nyoro sini kemudian nak agak ngebes sepeda motor pebanyak cak gocengan jan kecuali pacatan di sepeda motor goceng tak apa mungkin di sepeda motor kebe malah semua gaya
Malah tak orkes tok rame, mosok brewok rame. Kercis 20.000 dadi patah kapi ore. Ngaji sampean ngaji mun kercis dek remah, beri kotak disa untuk mengisi amal. Dah mulai lagi gua. Tak ngeneng kiai je gua. Apalagi parkir. Ya ki pengenom kopi susu kita gelem marah. La ilaha illallah. Mon nika bentuk jihad kuli sampean pun ringan ponan Pak. Karemannya manetto ya. Karemannya manetto. Termoga parengna semangat dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tadi orang se munafik, kipeneka orang se tandi rasa teruk untuk berjihad untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Wa an Anas radhiyallahu wa an Aisyah radhiyallahu anha wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik مدين وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره غافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره غافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا يا الله وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وخلاتك يا علماء نحظى بالخير ونوفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء كرام شرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد الحمد رب العالمين. فاتح حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض لمغاربها بر وبارها خصوصا مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي خالع قسم والفقه المقدم جميع سادتنا علي بعلم فخر الوجوه بكر بن سالم وفي عقل بن سالم كتب الرباني سنة عبد القادر الجيلاني وسنة شاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر
العسقلاني ثم القطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشعالي بن عبد الله بارس المقدم ثاني عبد الرحمن سقا أولاد الممنوح بار وإخواني ثم إلى حمد القادر أحمد جيدة والحبيب أبو بكر بالقرسي والحبيب علم وحمد بن علي بن عباس الملكي ثم الحبيب عبد الله سانين بانجل والحبيب جعفر بن شيخان السقا والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه والحبيب هادي بن شبوكر بن سالم والحبيب محمد بن حبيب بن شبوكر بن سالم ثم إلى الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب مهدي والحبيب حسن والحبيب سالم الشاطري ثم الحبيب محمد الهدر بيضاء والحبيب محمد الهدر بن يوان صالح حامد تنقل ثم إلى الحبيب جعفر بن علي بهارون ثم إلى روح الحبيب حسن محمد بهارون ثم إلى روح جيجا ثم إلى روح حبيبي ثم إلى روح حبيب جعفر بن شيخ السقا والحبيب عبد القادر بن سقا والحبيب علوي بن سقا ثم إلى روح جهجي جاسم بن سالم وزوجته جهجي هاشم رافي وزوجته ثم إلى روح صاحب هذا المقام الجاد عبد الله وزوجته الوالد أحمد بن عبد الله وإخوانه ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وعنا الله يعلي درجات في الجنة ويمد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.